Bilangpi hydroelectric project along bang thongkep rasirkep keton kelang atum phan amen kangthan ke aron choklim kali pusi KSA atum pen DC asaihem along kachingvai ke damtang jakhong achiklo ni phai pho arni veskar bi anglong arlo kido Bilangpi hydroelectric power along Karbi achokomar bang thongkep rasirkep atum phan amen kangthan pon et ajok KSA atum pen hydroelectric power Aget along pinang an arni kachisong paduponlo. Laso pen ajok West Karbi Anglong District Hamren DC asaihem along Chingwai ponji aphan paponlo. Lapen patumi jakhongpo niphai sirkep arni KSA lapen DC Angbong DC Conference Hall along Kachingvai paduponlo. Kachingvai along Thangnat kimisen angthek kelong pon pedet ajok sodak pen chisong pon nangkoklo. Lapen jongsi ingsam jin pen kachingwai keton edet pulote bangso Bilangpi hydroelectric project abang ingha pon nangkok po pusi West Karbi Anglong District KSA a President Sartherong hang pen perangke athengnu pachini pon Hamren pen Bidaram Mingleng report Karbidili News Prangsi kadu kawe phanta media jir podumananda sengkang sam mate kardomba jirlo pini karbilo chali song pan jasame pet bang nang ko kalam thela sonan lo nilitum iru ye prang banal tum media mate quoting jir mate statement bang pibom la pen tum press conference holo je Bilangpi hydroelectric project long alam kia po je bang thongkera sirkep kaduk kawe dak security guard ke claim tum do bang thongkera sirkep pen bang krei pli phane ponlo stala bang without interview pen se alang litum phan reappointed lo si baki 25 jon apan ke appoint peder pudak posti jasemet pet pini DC office hem asaihem long kachingwai la pen isining duk me alam bang kelalo NEWS private limited along kacho phau pon vek ke MD panja ke bang bang andut kapex representative bang ro sta alang li pen kining je teng patange ulta bulta sining je rong la bang kora po pane Guwahati ejo kana ne tumbang pipo busipu last statement bang ke akola tumang ta etum pitek thepu la copy karon lo lage akol tum jong dakji karbilo charle song ban ke ache song bang tonte la pen alang li tum statement pini clear kali asopot si karbilo charle song mate karbiara do anthur pak ning la dake athe ile tum alang pi tum lang la so generate ki te kache thora so me hiri henge ha bang kaprek state mate kaprek district along si thor bomlo pulotang te la homai no security guard banta alan tum reappoint nema sile tum karbilo charle song pan ke bena pa mat pen ke che so pini ama pen che song po la bang so a generation pane bond clack mul tum until and unless la so amicable solution wang vitike karbilo charle song pan ke thiek pen statement lan charlo DC alangwai pulo je KSA humanitarian ground pen langi pulang te alang litum manta bang thongkera sirke apoge bang kora phojong sinang litum kaprek district long appoint un pulo tangte people la tuman bang thongkera sirke dak pache do weron der akimi pon konani point thu rongoi pata DC member ning jelu stala so alam voita hala so NEWS private limited pen representative ta ulta phulta si mane statement bang pirong asi ka hok per alam bang ge tum kar biang long pan ke la bang ke khome bonsi to mane deprive nang kuri lo lage asi aso deprive pen tum chak ne karbilo charle somasta me la so potong se court pen karbilo anglong autonomous council honorable CM manta patumi hat la outsource tum stame damlo lo chpm lo alang li tuman bijili bhawan MD bangsa CM sar lo tom lo pusipu alang li tum pen apsi la so lo pidampo la so problems bangel chunche tiga bangke padak banga che song banga continues to the one pola bangke intoni ke la tum more than 17 years complete 18 running lo da adha जीवन के लांग तुम आदाक चिपा दाम देलो स्टाला बांग सो फीस अनिल तुम रिक्वेस्ट पिगलो NEWS पांजे ऐसे ह्यूमिटेरियन ग्राउंड पे नाली तुम पोनो नाली तुम फान आधा जीवन के कोना से लांग तुम काम चोकलेम लांग मा नॉन के 35 40 42 इयर्स तक प्लेंग दांगलो अलांग तुम नहो को इंटरव्यू एक्सपीरियंस ला तुम एलिजिबल होलो अपोडा के क्लेम तांग तुम के वेल एक्सपीरियंस लो लाबांग सो हाइड्रो प्रोजेक्ट कोसन सी के क्लेम निंग मा के दाम निंग मा कोना पोर सी गेट कैंप निंग मा अलांग तुम वेल एक्सपीरियंस लो पतंग दे अकीमी के थाप नंगी अरोना वेलो अथे लदाख 2008 पेनालांग तुम ने क्लेम कंपनी चलार बम वांग बम लो
sta kapre company Robocop tho ISB tang ho Vanguard pol haya company tum laya problems pipe sa NEWS atum third party domain involvement do kok mat chera block son ke do kok pasi labang so ICU bang pininang klang rok sinilo tum DC office atheng no sta mem honorable deputy commissioner mem ha chuning rilo labang so complain alo bang nitum tong se got pipo SARS operations in 9 pusin le tum pu dax job scammer do la so job scammer bang ke ing tonte tik ke la so ICU bang bompu la tu ningkan si bang si tenure ka chetok agreement ka chetok si chame next company sa bang no te la son sinang play bompo asinil tum la so ke play bang tum che chak ne kar bilu charlie song pan ke teng thip lo la bang ke until and unless amicable solution mate permanent la so solution bang vetik ke nil tum ka che song bang tonte lo lage memorandum da pier pina ko memorandum bitunu pukaning jetu da dola ako bare la so NEWS company representative bang ke aro memorandum eta diok eta kothaloi ami keman bar memorandum dim ami di ailu NEWS office goi pela ami memorandum di ailu PL on itu memorandum PL apisa aku memorandum pinoi pu la bangke ningge tap ningge fru lo sona teng bangte elitum karbi khai mate karbi anglong dak belek ajati dosam karbi anglong pu apana ka deprive lo leke ngelang selap lo leke dak lo ina ke plang plot ajok elitum la checha ngone pena penke bon tip pun tum mangi karbi lo charlie song kai ke tame khai ki sunga porlo polo tang tani tum eklai vet pensin tum khai pharman longria pharman tum nang che song bom wang bom lo la pen che song bom jilang ning isi pet pen si la si pini sita me non ile tum ning duk par pik lo ile tum along ria long si la bang so lang pi dem nang ke teng pen la dagis il tum karbia phan pini men pen la dak naka chenek naka holo asoni tum ke thek long bang il tum ding duk pik lo la si la so long nil tum korte tum kar bilo charlie song hamren district committee a president na ke hai sar thirong hang tum stame guhati long ta me dam lo la pen alang tum ke japon pen sipini la dak dc office long sitame kado ka be pen chingwai lo la pen la so long abang ke solution isi mesen long ji pusi ning the dam lo athe bang ke kar bilo charlie song pen la so kachuning ria long la dak administrative law and order tum sitame lili tum phan ahok pet ke claim poyone si ingdeng si na kachirap duni tum theglong lo la pena bangel churo nang ji tum karbiang lo autonomous council pen sitame itum IMLA la pen itum CM sitame tokjir alo pen labang so 39 jitu sakuri kangthan pet men kangthan pet puthot keche pon thuia phan tokjir alo pen pachini lo la ana phisitame pinia bangke ladak bijili bhavan pen diba bijili bhavan pe ladak meeting long na ke duduno NEWS pen ladak meeting long na ke duduno bangke lake lamthe masi ave ki karbilo charlie song phan thang alam the nil tum phan nang reply thek the ke ponji alam ta nang pi thek the ke pon pe alam ta nang pu thek the plotang te la bangke la dak ke bang pe na bangke karbia khai phan ituma long ri phan lake isina ka chinek na chholo phan si bang chot la sinili tum karbilo charlie song pe na bangke la puson alam ki jong si ladak nang ke do bom lak la pe la so ke do kok alam ki jitu la bang thong ke ra sir kep acho komar tum phan puthot deng thu thek the plotang te karbilo charlie song pe na bangke ladak the dung mate historical dak itu ma movement na bangke ing thurna kokpo la pe la bangke la so along bangke mojong si ladak kaprek ang deng na to kok polake kaprek kalilo lake NEWS mate bijili bhavan tum si ladak bangke adai nang che andu na kokpo